malungit sila ko kami rogo yang ang klakawilaw ni ranggoy ako malum saw lemnet tunin na TMC may gagi da kuk mamayang alay sila alsil sa makot ya councilor chief rang artmao dom kodong artiril waset tangara artmang amla otabadi aba binir lol di garachani tudong tia ulmu uler sila Thursday and May 31st raswelbo al suko mong malmol machani tudong al ngarang artmao yang obal sel $5,000 sel talesa ngar atrang artmao at chani tudong ang makatera tagkirang artmao em natal legislator el speaker ra house rang artmao may gagi da kukno ay gel tuko el ngar al sel babiyer el tira ulta badin mo chani tudong ukmul base kawat chani tudong ada ka morer sa tao malube ka morer sa ngidil ut mrang artmao state el dakal atamem kawa dila kal daka maad rakablira ngadilingel mendaka ngar aleman masada atamel ang ngadalingel akmakot ti aya marling daksan mal madingay kalduy ma kablira ngartma mo sube sal suma koram ne mispronounce ay gel ngaklam mangklela kablila atarame ang alay sa mlaring year 4 ang ngal Palau mletolor tiget 300 del doritil graduates sa University of Guam ar el Alwik. Mangmlaringiya Shante Angeles, el tilob droba BA psychology, mlaringiya Muturwan Choay, el tilob droba BA ngira political science, mlaringiya Tibay Tetal Ongalibang, el tilob droba BS ngira computer information system. Emnan nga Jasmine Dirul Skilang alba nga bachelor's in EBS Public Administration. Congratulations sa mortiragi da 4 graduates at tilob da UOC. At tarami ang alay sa lotob da niya adra MHHS ilwasang morngi sel Health Fair Movie Night. Tiang ang morngi PCC Cafeteria at chuntri ringin ilan malamid Friday 4 p.m. mo 9 p.m. Ang nga free health screening, free refreshments. Matsum elal Friday nda kangalan moru le mutakangan mo ng mo mesa movie, mga free health screenings and more. At tarami ang alay sa Councils of Chief will hold themselves first a traditional leaders forum and nga mo ngira 14th ma 15 el June. Tial forum mamomsa the current realities may get to en ngir el altam affect the community git to direct kal motmage emo share solutions rather longly through a mutual respect and cooperation. Tira nga sorry ren momalisi I get traditional knowledge in resource management. Adira kal me ang alay sa Serachun first and ngam ne President's Day imnani celebrate laying, rabulu-rabulilyo, ngayaw, malik, ngarar, at mga pang. Honorable Vice President Tergida Che Udu Sangabaw Senior, Minister Kafar Erbalaw, Amlo Rabulilyo, Almo Omesra Olkale, la late President Haruo Ramlig, late President Kuniwan Nakamura, the direct kanora Angkar Lobangela Presiding Justice Sali, al direct kanmo still breathe ra olkalel Lazarus Sali. A President takukno ra babaldav mangmloray maligan mo Mr. olkalel late President Alfonso Oitrong mlorang rar den mo Mr. olkalel late President Thomas Ramangasaw Sr. Edira kamlorang atpang mo Mr. olkalel Ngiratkel et Pisong late President Ngiratkel et Pisong. El angem atemel sel lo melil tramob esel gabinor rabulura ngar along. Mr. May 2020 esam le lasten mo fala petition and mora mortagi the root el altan mga niya 4 and mormurt al mo gabinor. Makot nga niya current el gabinor Richard Ngiratrang, nga niya Speaker Dwight Ngiraybay, nga niya former Governor Brani Salvador, ma-retire del US military el Gurti Silobot. Ilang alulang along awasel suko mga niya more than 2 al-adal mormur teng mo niya primary election al-girel 30 days before the general election. Mela primary election na blurong along amlam katmo kalmo chundori. At tara mayang alay sa Rangarat State. Governor Sharp sa kuma
amle respond den mora babin ngi tigere ngara all but table milus en mora governorship sa kumar sa April 29 engamle respond den morti mle cancel sel annual report leokot en dimla ka quorum madimla ka high chief el presente yaka benor omrang alwaseng dimla kal temali yalla edire kalong mrang alwaseng bay gidi ren motmak etibir ang sil sel pol deliver annual report ta governorship sa kuma atara Meang alay samlara PPUC May alwase amanden nga June 6 etemo close letemo celebrate their 9th anniversary and dito again window amo open na 5 p.m. and mo 9:30 p.m. atara Meang alay sitir olto den nga atara PPUC awaseng moringi sel increase a few portion of the electric rate and mong masal by 4.4 cents etyang amo effective ra July 1st ra 2022 Malsu mangan nga kami mo tangal mo kadong na PPUC customer service ra 488-3870 malubeng 488-3872. Ila kada more said Palau COVID situation report. Ngan nga 22 SL gays na mo 4,357 na recover. El altime mga niya 708 del active cases. Ma total cases ra ay gagi del active ma recovered a 5,065. Ngaring ingele Pickrick Research Staff Adrian Ililaw amle receive a full scholarship and mo attend ra US Coast Guard Academy. Nga nga mo ra Academy Military and Seamanship Training. Tial Academy amo umura June 21st siya mo swearing in ceremony in nga New London, Connecticut. Ngal Pickrick Research Staff, Adrian Ililaw, kamla raskura Palau Community College, major Environmental and Marine Science. Edira klunt era bulur bela or sel 2020 Summer Olympic in Athletics, edirur 300 meters. Mla omu la state visit ra president, ngulmu raptulu la bulu ngar along state, mla near sira May 31st, el alsil setangar ngarard, nungul mo sira 6 o'clock yung mamre kala 9 o'clock malsum ko mga ngarada madeda se magtakangan mo ra state visit malboto kar ministers sen ngarse marom tera board sen ngarse mals il longer ay gel gadi war adara blue malway say yay gida ko no Meang alay sits etto ver el alsil se komram no saul tune in et please be safe drive safe ang man makita yang at en bakalap